Ole thlir tu te in sa vain atharin chibai kan buk le veka cheu hei tun tuma hian Bollywood film star lar zet mai chu mai ni lo mel pa tak lem chan thiam lutuk tak mai Akshay Kumar chanchin toy fel deuh hlekin a hlimthla te thlir pa in kan han ngai thla ho le lok don ani ti chuan thlir tu te like le subscribe min an pek sak tur khan kan han ngen thar vele cheu a tin chu mai ba ka chuan hei video hi abula tanga top thlenga min an en sak tur te po in kan han ngen bok cheu ani chanchin ziak tu hi te dika chong thu ani a ani chunga hiam atharin lom thu kan han soi vele ani actor lar Akshay Kumar hi are tur chin chuan kan hre furin arin om anupui train kalipo film star tho ani a Bollywood khovela hian an mi khwal lo nu pa hle ani Akshay Kumar hi apian pui ming dik tak chu Rajiv Hari Om Batia dai ani a Akshay Kumar tia hriatlar ani chan chu hetiang hi ani kum sang hazgo somriat pasaria Kumar Gaurav film chan as ti hi zo tong chuan fo in ti na ani as tia Akshay Kumar hi kum som ni mi lek ni in role te nawa karate zirtir tu in a in lan ve a he film as hi fima a in lan ma saber ani he fima hian Kumar Gaurav chu Akshay alema achanga tichuan Akshay Kumar hian he fima achang tupa Kumar Gaurav ming masa Kumar ti le a film channa a Kumar Gaurav minglem Akshay ti chu lakopin Akshay Kumar tia hriatlar alonita ani Kumar Gaurav hi film star Sanjay Datta farnu anaw namrata dati pasal ani a Akshay Kumar hi media lama ve thung chuan Khiladi Kumara ti in hunrei tak hriatlar ani thung ani film tam takachanga Filmfare Award po voi ni lai dong to ani America Business Magazine hlun tak Forbes chuan kumsang ni som panga atanga sang ni som ni inkara khovela celebrities hlawh number le khovela actor hlawh number ti in aziaka ama chia hi sang ni som pakua tu sang ni som ni inkara India mi celebrities hlawh number le actor hlawh number Forbes magazine in Asia omchun ani Akshay Kumar hi chia text pek lama po aming trahle a chia all ruk te chu soilo kumsang ni som ni pakhat khan kumma chung chu azon zata chia pe number award Sanman Patna tepo adong hialani Akshay Kumar hi kumsang khazukwa samruk pasaria apianga Old Delhi area Chandni Chowk tuiliak ani Punjabi Hindu family ani a anu le pa te hi Amritsar chul chuak ni in apa Hari Om Batia hi Indian sipai officer ni Akshay hian ano pante ta tangin in fiam nalam atui maya apa po in fiam nalama chuan in chai wrestling tuichil mi ani bokani apa hian army officer aban san nu in UNICEF accountant na athok zuya Bombay ya pemta ani Akshay Kumar hian Don Bosco High School Matunga lekha azir thina karate azir pa bokani Mumbai University Noya Guru Nanak Khalsa College of Arts Science and Commerce a lekha azir laim karate lam atuina in a ur thluzo ka azir lai aban santa ani apa hian rolthar ani lain actor ni turin afui so thin ani apa phalna in Thai boxing zir turin Bangkok akala heta hian kumnga ahan thang ani India rama black belt taekwondo degree amule a Bangkok martial arts zirin Muay Thai a practice lawa hemi chung hian restaurant a waiter le chef ACM ho tu ani bokani Thailand atangin India rama aron kir le a
Calcutta Travelling Agency Dhaka Hotela ACM ho tu chef na athok le bokani Delhi a kundan lunglu te azuar le lop lopa Bombay ya kirle in martial arts lam alu chil le ta ani heti hunlai hian apa hian modeling lama kalturin asoi mor mu a tichuan furniture showroom fakna tepo alang fo thin ani kumsang kha zakwa somkwa bor chho khan actress tendonin reivak lo chu anin date zoya chumi nuwa Shilpa Shetty amil taile dewa tijan Filmfare magazine mi tur photo session an nei lain twin kalinen hianin tonga kumsang ni pakhata anin neita ani anu pa hian fapa pahni anneya amalama kansoi to angin Akshay Kumar hi Hindu ani a tichuan ramdanga Hindu mandir te po atlo fo thin ani ome tichuan kumsang ni songpariat khan Akshay Kumar hian pathian pakhat chaw om ti thu asoi chu sa kho rang betu inkara politics taka in beiton na akai tho tlat maya chuwang chuni mo kumsang ni som ni khan sa khovon ka nei lo Indian kani na hian kalung oi to khani ti thu te po asoile tazok hialani tichuan Akshay Kumar hi anchungkwa in Tara Road Juhu Mumbai an cheng meka damna thatak lo changzel se he kan ti hle ani ole khati chin jongkha tuntrum Akshay Kumara chanchin toy fel deuh hleka kanan tarlan thei ani a kanan soilan zo to thin angin an chanchin reng hi zia don le han thlir kwal don chuan thui tak mai chanchin chi sang lo nei te hi ani a kan Indian Bollywood film star ho reng hi atin Bollywood chau poni lo khovel huwa palar phachin to reng chu an ni fur tlangpui chu wangin hun rei lo te kara an chanchin zong kha vazia zo se na mo soi zo sen kha ani lawani ti thlir tu te pon in thriat thiam ngei te po kan han ring ani chu wangin atlangpui chau tak kan han lor thina chung te chu ngain du khop lo na te po alo na deuh ani pon a om kan han ti viawa kan in thra thiam viawani chu wangin kan han zia chua kan han soi chua thei ang te alo toi fel deuh hlek ma se thlir tu te lo thra thiam hram mai zel tur khanin kan han in nge na chu anu khar deuh na kan han soi du lok ani ti chuan voin thlenga channel lo thlir tu te zong chunga atharin thinlung takin in zawai chunga lom thu kan han soi tak meu ani kalome